Nā, koe nei te rā tuatahi o te wāhanga tuawhā o te tau kura. Me te aha kua whakarewa kaupapa te kāwanatanga hei whakapoapoa i ngā kaiako o tā wāhi ki konei, whakakapi ai i ngā whāwhārua i te rā ngai kaiako. Me whai i te warurau rima te kau kaiako hō i mui te mutunga o te tau e tū mai nei, hei whakakapi i ngā whāwhārua e kōrero hia nei. Ara onorau rima te kau ngā kaiako kura tuatahi, ruarau ngā kaiako kura tuarua. E whakapau ana te kāwanatanga i te tekau miriona tāra, hana ki te kōkiri i tēnei kaupapa whakapoapoa kaiako i te 6,000 kaiako. E mahi ana ki roto i ngā whenua o tā wāhi i tēnei wā. Hoi anō, hei tā te pūrongo a Eruere Rerekura, hei tā ngā kaiako o konei, he tohu tēnei, ka nui ake te mahi hei pīkau mā rātau. Me te aha, kāre anō kia taunoa ngā whiriwhiritanga ki te kāwanatanga mo te utu, e tika ana mā rātau. Kei te awanga tēnei tumuaki i te whakaaro o te kāwanatanga ki te kimi kaiako no tā wāhi. Teachers that do come in from overseas find the pedagogy in New Zealand schools quite challenging, so they need a form of retraining, and also they don't often understand how the importance around meeting diverse needs is in New Zealand compared to other countries as well. Ko tētahi o ngā ahurea motuhake e rereke ana ki ngā kaiako no tā wāhi ko te ahurea Māori. No doubt about it, there are some absolutely marvellous teachers from overseas, but there's an awful lot that actually don't make it in Aotearoa. We're different, and we can't help but be different. We're a different culture, we have te reo Māori as part of our everyday, and this is not just in kura, this is in every school. So of course that must be totally foreign to teachers that are foreign anyway. Hei te minita take mā tauranga, whātekau miriona tāra te pūtea hou ka tohaina ki te whakakiki i ngā tūranga mai. These are not insignificant sums of money, and actually they add up to more than what they were settling for under 9 years of the national government. Ahakoa e rā tāna te ruroa ki taua pūtea, hei tāna ka whakapauhia taua tāhua ki te wāhi he. The money, I think, should go to actually increase the salaries for people who are already in schools, because by doing that, they then attract a whole different group of people to want to be teachers. We know there are a number of teachers overseas who are New Zealand trained who don't want to come back because the pay is poor. A pōpō pōti ai te ruroa, hei reire hoki, mohitia ai mehe mea ka poro tūrā nei ngā mema hei te marama o whiringa ārangi. Eruere Rerekura, te karare.